tamamen لسر karime جما نیسانی ور و بربری پکی که عبدالله öcalan را چه دیتن پیک نهاتنه که اویه کجید بجیه نرازی بونا پارتیا دموکراتیکی گلان هدپی kanun yani bir mesele Kürt tiştek halına be. هدپ دی بیجه حکومت بزانه بون سر öcalan تجریت دمشینه لالی دم تایبتی باکوری کردستانی لگلک ناوندان چالاکیل دیجی تجریت آل سر öcalan تین کرن سروک کماله امافی مروانجی بحثا خطریا تجریت دکود بیجه اگر یاساین هی بین پیکاندم بسه لی حکومت پیوستی یاساین هیجی بجیهنا اینه 15 Şubat 1999'dan Ya rastî eger hejmara parlamenterên HDP zêdetir bûya, wê demê wê HDP bi kariba tiştekî din ji bo Birêz Öcalan bike. Lêbelê li gorî min yasayên heyî mafekî baş didin hem Öcalan hem jî girtiyên din. Pirsgirêk ne yasane, pirsgirêk helwestên keyfî ne. Hikûmet yasayan derdixe. Lêbelê ew bixwe jî girêdayî wan yasayan namîne. bilmiyorsam 2 yıl, 2 yıldan biraz fazladır oraya. Kürtçe Kur'an meali yayınladı. گلک شارزا و شروع و کار جید وی باوری دانه که ده دما بانگشه هل بجارتنان ده AKP ریاشان ده امرالی گرد و AKP نخواست که öcalan پیام آخو بگهین رایا گشتی گوری شروع و یک دنجی آلوزیات پروسه آشتی و چاره سریه ده به هگرا تجریت آل سر öcalan Şimdiye kadar hep işkencenin Türkiye'de bir Heta proseya çareserî careke din dest pê neke, ez bawer nakim ku ne HDP ne jî aliyekî din bikaribe tiştekî ji bo Öcalan bike. Ji ber ku rewşa Öcalan girêdayî rewşa proseyê ye. Eger hikûmeteke baş bê ava kirin û prose careke din zindî bibe, wê demê pêwîst nake ku HDP tiştekî bike. Ji xwe wê hevdîtin dest pê bikin. meselesine gelince orada biraz durup پارتیا دموکراتیکی گلان هدف داخواست که کل سر بنگه ها 10 خالن کجالی ریبری پکی که عبدالله öcalan و هاتنه دستیشان کرن و ده جوینا دولما باچه ده هاتنه راگهاندن مذاکره و هفدیتن به öcalan را دست پی بکن Dersi vassali şervakta bahake روشا پروسه آشتی و چارەسەری ترکیه و باکوری کردستانی باندور خورل سر روشا ریبری پکی که عبدالله öcalan جید که پشتی که حکومت AKP داخویانی نینی ده درباره پروسه ده بلاف کرن ماوه که گلک درجه کوریبری پکه که عبدالله öcalan جی نه به شانده امرالیه را نه به پاریزرین خوره و نه جی به مالبات خوره چه هفدیتن پیک نه اینانه شوکت ترکی روداو انقره